Opemsuo TV ahwefo enne Nyankopon ada Roma mobeka ya na wotwe atwa mu no yewura krobia asante kotoko hene e ka kire abusua yi se womunko no munko yi womode hye emfa mekire no enne womode de hye de hyekan de hye brantie abekire osante hene a otumfo ahye se yefa no kosi apatam na omeye Sampa hene ebrepam omeso ankire no na ye papa a wo ye abusua pani e wo ha ye ne beka sansa na de ne ko hye apatam so ye ne na to aso beme na ena de fefa akoso e wo kotokofie mode hye brantie abekire osante hene wo se mfa no ko hye apatam na brepam mfa nomra na omeso ankire no ede na beka kire nipa etie Opemsuo TV no mo hwe Opemsuo TV nyina edi kan pese wo katwi wo wia na waka no mukuro mukasa ye fa no na fa no waka no ewu mama ye me da se bebre menim se menu apani eye na natufo hina ma me kwan ne me kan nyina ne se me da me Nyankopon eni me nananom nsamanfo ase na asida no kese pa medima asanteman wura se asamu ba nanom otu ni buase ehwehwe mu ehu ade no wura ankasa ya ne nia meni mabusiafo ku hwehwe ye no Nyankopon na otumfo adawroma abam medinase ema otumfo ene ne ntena nkonwa nyina wadaroma odehye brantia mu yi no ne din disen me pa cho senia ne fie din de ye nyam fa no ma yenti akonwa din de ye de atabebi ne fie din na ne dodo no a ye nim ni Justice Emmanuel Justice Ankama ya na awda ye de wunu nam say ye boma ye nyina yetie enti se ne nim no oye Justice Emmanuel Ankama oye Kwame Ankama oye appeal court judge onye sabi nipa hunu bia na edi na bra ye wura adana mo hye ye wura bo se mo bebre no obi animu odu a se otumfo chekere sama no a obetumi akọ na chese mo bre no be mampa nyamisha ye betumi ne na ebe se uka de uka ye obo no tofa e wo mukuro mukasa mu na omo tie nso tie omu se mo ye akanfo mo ye asantefo krogen de na so mo kasa mo ka no enye asante kasa enti ebe se uka no na fana kasa nim na omanfo omu tie nso ete de uka ye no yo se me ka na fana kasa na de me ka ne se ye ni bandafo ye ka kasa krope ye kasa ye frɛ ye nafana ye kasa no ye nafara okay enti se me tia nafanafo de a sabre ya awia ntimi ma obi ayi lafu na ye korkor lafu kor na ye nga jaso ngba wu yero okuro na ngba wo parkurake parake wa we korkor nga jaso ngina ngba wo parke uti akpara dadi na yirake tafu anga wi we to lesa to ngba jafla ugbire ke we pangbi ma sangbata ya kanreke anga asantimai na otumfo ukele una na eke mo lor kronkron gba utampa na onike o se amamre pi me pana oni tu samba loke tu kwel me ya gana wangar na asantimai na kiti awa ye korkor nga ajaso anga ne otumfo tumi ura ujanga loke mo se amamre nga kishan ban okipia me pana o fa mane o me ga sisa tu pambe pa gana wel me sangba wel already u gana sum kinda tu patia me pasum kiti awa ye dal yermle ya gbel na shena pa ge irage na ma yiro wani na po gbo pefe na cha ati ekorupa ya to wangar ke wel tikin ko so ata enti opani dear Justice Supreme Court Appeal Court Judge wadaroma Justice asambe na wo ka kire ni pedomo o mutie Sampa nkonwa asem no ebru mfie aduonu ni akire sabre wo na oman ni abusua na yiu se ya ye de wo be chia yewura wo se afa nko sha patam kakra na brepam besua kire no asambe na be ka kire ni pedomo a o mutie o mani di Sampa nkonwa asase achi ni mekani se emse mansuno bae no ache na ne otumfo ama kwan se yemfa me nkosi apakam nti ne ye se ai ye no omu ana ye twi mansuno nyina no sese de epe asundwe ena yepe ye bi me bi di akonya na me nka se obi na oni me twi mansu nti entimi ni no nya adwuma ti me se ye friend say obi a mani kuma to no ye me yimu
Yo, yeah, that's it. Yeah, that's it. Ne kwakra futuo be na ade be ma emabu na ewo kro nim. Every say duru ba bi na mentime wase kakra ho na kasakasa kakra ho. Futuo be na ade be ma emabu na omo Sampa kro nim. Say ana me ka say ye pe asunwe ya nya asunwe a ye ntimi nya bibia o Sampa ma ne nya yi. Enti ya ye di nkunim no fadudo no afri ebe free ye honum ye ko na yankoya hu se ya di nkunim tie ye ko akoya se e bia ye chiwe ye we a omunso reference o mbitimi aba enti ye de ka cho mu se asu nkunide na ya di no ya di ama Sampa ene na fanaman nyina na otumfo na ye da na se na ono so ye ni no hwamoda ye ba aba besum ama won se Sampa so sum ye da se Opemsuo TV ahefo opania Sampa man no ayi no ya ene ye de be kire krob ya sante kotoko hina otumfo so se ye fa ne ko sharpa tam ne brepam ye de ne waba abekire no ama na besuai no ono ene ye ne twetwe nkomo no afa ye kokotoko fie ho ene ye wura krob ya sante kotoko hina ne asante ma traditional council na nanom so tenase ensem a ekoso ni nyina no ye de mu ama ne bo ebremo